Thandeni ebhekisa inkulumo ngqo kuBig Zulu kanjalo ke naye ke uCassper Nyovest. Lensizwa ke izwakala ngokusobala ukuthi ke labantu badliwa uMona, uBig Zulu kanjalo futhi noCassper Nyovest. Nayi inkulumo yakhe la ibhale khona. Ngicela uqala ngibingelela abantu abaqala ukujoyina kuleli khasi ngithi ke sanibonani ke bafowethu ke uma ke niqala ukungena kuleli khasi ngicela nenze ubulungiswa ke ngicela button ka subscribe niphinde like lama video ke enginenzela wona ke kuze ke indaba nithole ishisa ke zinjalo. Umthandeni ke usebhala inkulumo ke lapha ke ngaphansi kwekhasi lakhe kayibhekisa ngqo kuBig Zulu ke kanjalo ke noCassper Nyovest. Ubhale kanje uthe uDick lebet wasethi ke lapha ke nobhadlane ke bathuswa izigi zelembe. Wathi ke le ndondo ke sithathile ke mabhinqa ke iyona enkulu kakhulu ke la eNingizimu Africa record of the year. Wathi ke manje ke bona ke babona ke ingoba ke ingasifanele thina sizimpisi ifanele bona ke labo sisi ke othayela ke lo abamshoyo. Wasefaka i-question mark umthandeni ke kule nkulumo yakhe ke lapha ke bafowethu. Le nkulumo seyikhulunywe kakhulu enkundleni zokuxhumana ke lapha ke siyakhumbula ke izolo ke impela ke kwaba nama-post kahlukahlukene ke eyenziwe ke yena ke uCassper Nyovest. Waphinde waxolisa ke ufuna ke icokama ke kwi-boxing match ke lapha ke umthandeni ke akazange ayigqize iqakala ke lento nakuyinaka bikade show Cassper Nyovest. Sikhumbule futhi uBig Zulu ke wayo ke inkabi record ke lapha ke uke waba ke no live ke kuthangini ke lapha ke ekhuluma ke ngayo ke indaba ke yo music video ke kamthandeni ke nolwandle nkulu. Umthandeni nalapho futhi akukho kutheni akushilo sathule bengakaza uphendule ke ulive ke kaBig Zulu ke lapha ke njengoba ke esezobhala ke lenkulumo ke lapha ke ekhala ukuthi ke lapha ke uDick lwebets ke lapha ke nalo ke ubhadlane esikhulwa ukuthi ke ubhadlane ke ubiza uBig Zulu ke ngobhadlane ke lapha ke wathi ke bayidliwela nje uMona ngoba indondo enkulu le eNingizimu Afrika okungiyena okwazile ukuyithola. Bona kade bafika endimeni abakaze bayithole. So lento bafowethu ikhombisa ukukhula kakhulu futhi ikhombisa ke ukuya phambili kakhulu. Umthandeni ke kuyakhomba ukuthi lento isifike ekutheni ke imicasulo njengoba ke seqalile ke ukuyinaka ngalendlela. Mina ke ngifuna ukuzovula lwakho ukuthi wena uthini na indaba ibankulu bafowethu. Kuthini ukuphawula kwakho?